darsu 3 e nder babu 6 on faslu sadis darsu 3 ha on al adabu ko needi ndi neɗɗo ne'oto ma al aqarib wondude ɓattodiraɓe makko ɓen bi maana siɓɓe makko hiɓɓuɓe ɓen e kawtaɓe makko ɓen. al muslimu neɗɗo julɗon yaltazimu o ngannitoray li aqaribihi wonande ɓattodiraɓe makko ɓen wa dawi rahmihi e jomiraɓe enɗam makko ɓen bi nafsil adabi sabu tigi tigi neediji allati ɗin yaltazimu ha ɗi o waɗɗitorno li walidayhi fi jibinɓe mo ɓen wa waladihi e ɓiɓɓe makko ɓen wa ikhwatihi e yummagotoɓe makko ɓen. fa yu'amilu o gollanay khalatahu nene makko ma mu'amalata ummihi gollodal ko gollidata kon e biro makko wa ammatahu o golliday e yaye makko ma mu'amalata abihi gollodal ngal o gollodata ngal e ben makko. wa kama yu'amilu al aba wal umma wan o gollidirta kadi nene makko e baba makko yu'amilu al khala ko non o gollidirta kadi kaw makko wal amma e bappa makko fi kulli mazharin e kala feeñanɗeji min mazahiri ta'ati al walidain imorde feeñanɗeji ɗoftagol nene baba wa birrihima e ɗiggal golɓe wal ihsani ilayhima e moƴƴagol faade maɓɓe. fa kullu man jama'atuhum kala on mo moɓondirani ɗum wa kullu man jama'atuhum e kala ɓe moɓondirɓe wa iyahu e faade e makko rahimun enɗam bi mana e kala mo tawata enɗam mu'un hino e makko. wahidatun goto min mu'minin immorde e gomɗinɗo wa kafirun e kefero fop muɗum o jonitaɓe haqqiji maɓɓe ɗin. e itabarahum o taskotoɓe o faama wonde min dawi rahimihi ko ɓe jeyaɓe jomiraɓe enɗam makko al wajibi waɗɗi ɗan kadi silatuhum jokkugol ɓe wa birruhum e ɗiggal ngol ɓe wal ihsanu ilayhim e moƴƴagol faade maɓɓe. waltasama lahum ko ɗum woni o waɗɗito wonande ɓe bi nafsil adabi tigi tigi neediji wal huquqi e haqqiji allati ɗin yaltazimu biha ɗi o waɗɗitorno li waladihi fi ɓiɓɓe makko ɓen wa walidayhi e jibinɓe mo ɓen fa yuwaqqiru o mawnina kabirahum mawɓe maɓɓe ɓen wa yarhamu o yurme sahirahum tosokoɓe maɓɓe ɓen wa ya'uda o ndaroya maridahum nawnuɓe maɓɓe ɓen wa yuwasi e mankubahum ko ɗum woni o yanya wa yuwasi o yanya mankubahum e mbaɗɗateriji maɓɓe ɗin wa yuwasi o mettamo mankubahum tampereji kala ko heɓi ɓeya tata hino metti mo kanko kadi wa yu'azzi o muññintina musabahum kala masiboji ko ɓe heɓi o muññina ɓe o toranoɓe Allah yo Allah dandu sifa muɗum. yasiluhum o jokkoɓe wa in qata'u haysi ɓe taƴike mo kanko o jokkoɓe fi ɓay musidɗo ma kawtal ma ngal taƴike ma an hara tewtake ɓe an jokkoɗaɓe. wa yalinu lahum o newanoɓe wa in qasaw ma'ahu hay tay kamɓe ɓe hollimo yorere ɓernde e criminel yagal wa jaru alayhi ɓe oñike e makko kanko kan o newanoɓe. wa kullu dhalika dendanangal ɗiɗo minhu ko immorde e makko kanko neɗɗon tamashin ɗum ko te'a ɗum ma tuhihi wondude konko wahayni ɗum hadihi l ayatu ɗeɗo ayaji alkarimatu teddude wal ahadisu nabawiya sharifa e ɗeɗo hadisi annaba ko yankoje tedduɗe. wa ta'muru bihi e hiɗe e konko yamiri ɗum wa ta'muru bihi hiɗe yamiri ɗum. qala ta'ala Allah dali wattaqullaha alladhi on tasaluna bihi mo hulo landodirton fimu wal arhama hulon kadi ɗan ɗo en ɗan Allah waɗi hakkunde mo. Allah dali wa ulul arhami jomiraɓe en ɗan ɓe ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. o wi fa hal asaytum no gasa ono in tawallaytum son hucciti on salki an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u tajon arhamakum en ɗan mammonɗa. o dali nokko go fa ati dal qurba jonnutu kala jom ɓattodiraɗo haqqa o haqqe makko on wal miskina ibn as-sabil dhalika khayrun kun ɗo ɓuri moƴƴude lilladina wonande ɓen yuriduna faalaɓe wajha Allah yeeso Allah ngo wa alayka ɓeɗo humul muflihun ko ɓe woni malaɓe. wa qala azza wa jalla man qail on wiwɗo Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah nalla ya'muru yamiri bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba e moƴƴagol e jomiraɓe ɓattodiral ɓen
وقال سبحانه وتعالى عبد الله ربي الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين يمم ابم إحسانا وبذي القربى اجوم باتندراب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى كوتال به e battondiral wal jaril junubi e kawtal be e bange was sahibi bil jambi e wondi be e bange wa bin sabil e bibbe lay wa ma malakat aymanukum wa qawlihi wa idha hadara al qisma sitawama sendore den ulul urba jomirabe battondiran ka en dan haystayna be jeya be ren ronobe maydo o kono si Allah tawni be sendore den wal yatama wal masakin hare farzukum okkorebe seeda minhu immorde jawdini wa qulu lahum qawlan ma'rufa wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam maki yaqulu Allah ta'ala Allah dala Allah in dala ana rahman ko mi woni yurmetedo wa hadir rahim awa ndedo yurmende shaqaqtulaha mi tajaninde isman inde min ismi imorde inde an den faman wasalaha kala jokki do yurmende nde o jogondiri e mayre o comportorinde wasaltu min kadi mi jokkoto e makko man qataha kala taji do nde qatatu mi tajoto mo wa qala lahu alayhi salatu wassalam innani monelado Allah wa qala lahu biyanina la alayhi salatu wassalam ahadu ashabihi goddo e sahababe mabbe ben o inni enene la do man abarru yimbe ben foka hore leydi do ko hombo burata diggande ko hombo burata moƴƴade e mum fa qala ne la do maki ummaka ko biroma thumma ummaka refti biroma kadi thumma ummaka refti biroma kadi biroma a digganay be moƴƴoda e mabbe teddinabe yurminabe laabi tati non thumma abaka refti bemma non ثم الأقرب ريبتي نوم أوربة باتاد بين كدي كأن دام فالأقرب هيكورون كدي أوربة باتاد بين كونو وسئل عليه الصلاة والسلام نلا دولاندا ما أما يدخل الجنة كهون دم أورة نادو ده غدو الجنة من الأعمال إمور ده غول ليلين ويبعد عن النار أورا وإنتين ده أنتجي يتنين كهون دم غدو غولتا tata dum buray mo nadude aljanna buray mo woddintinde yite tancini ngal landal do en fop hidin humpa andude réponse maggal on qala nelado faqala nelado maki ta'budullah ko yare Allah wala tushriku bi shay'a hara shirka nal mo few go wa tuqimu salata nyiba ay julde wa tuti zakata itta zakka tati wa tasilu rahima jokka enda ko duwoni nayon wa qala nelado maki fil khalati fi nene mawdo e maki innaha no nene mawdo ma dun nento goso ko duyete al khalati ko nene goto nene ma innaha on bi manzilatil ummi on ko remplaçant nene kala ko wadanta nene ma wadanay mo wa qala ne la maki as-sadaqatu sadaqa alal miskini do miskinabe sadaqatun e sadaqa wa ala dhir rahim e jong enda sadaqatun ko sadaqa wasilatun e jokkogol enda as-sadaqatu sadaqa mo itu dalal miskini jonno da miskinabe sadaqatun dum ko sadaqa simple wa ala dhir rahimi sadaka mo ittuda jonnuda jomirabe en dammabe dum don sadaqatun ko sadaka wasilatun e jokkugol en dam fo wa qala li asma binti abi bakr ni siddiq radiyallahu anhuma nelado makani asma binti abi bakr wa gad salatu tay onno landi nelado an silatiha fi jokkagol mo ummaha biro makko hina ma kadimat tumande biro makko arno alaiha madina min makkata i makkata no mushrikatan on ko shirku do tay be ngo abi bakri on silmali ko don biro asma'o tay biro asma'o on silmali on non o iwi makka bari madina fi hiwragol modi makko e bibbe makko ben on say nela nene asma alandi non nelado si tawi o moƴƴoto e biro makko fi bay biro makko ko kefero fa qala laha nelabe jabi mo kanko asma naam hi a moƴƴoto e makko sili ummiki jokko e yummama atiddinay mo waaw on al adab no yewta en fi needi joni ma al jirani wondude kawtal simple be fottuda hudududa ma be fottuda ka auto hidon voyage dude ma be fottududa ka golle ka nyalloton don hidon gollude dum do fu ko kawtal hay be tajududa do e biye avion ma auto do yon cippoyo ko on kawtal al muslimu jullo ya tarifu girrito to bi malil jari konko wodani kawtal makko ngal e ala jari e dow kawtal makko ngal min hukugin immorde haqqeji wa adabin e nediji yajibu no waddi ala kullin e dow kala minal mutajawirain e kawtudu be ben dido baduluha funsugol on haqqeli jari fi kawtal mo ngal wa itauha e tottugol ngal lahu wonande mo kamilatan no timmiri wa dalika dunno li qawli ta'ala ko sabu dalol Allah ka odal wa bil walidani yumam e bemmo ihsanan wa bidil qurba jomirabe battondira wal yatama wal masakin wal jari dil qurba e kawtal be
ka battondiral koni kawtal be ka battondiral hada ko on kawtal ko musibbe wal jaril junubi e kawtal be ka bange kon kawtal be ka bange hada ko on kawtal kono na on sibbe wa qawli rasul sallallahu alaihi wasallam ma zala sayral jibril yusinihi wasiyolan bil jari fi kawtangal hatta zonantu hamisiki annahu no kanko saywarrisuhu o yamira yo kawtangal rona simi mayi mirono kawtangal wa qawlihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim yutiddin jarahu kawtal makongal moƴƴa awalan aranun dum enediji di on tigi ne oranta kawtal makongal adamu ko wasegol adiyati lurrugol kawtal makko few dum non ila e hibbugol ndiyam dan ila dan yahakatande kawtal makko ila e hubbingol television on ma radio on tawa hito ngon haday kawtal makko dano ila e jogitagol pay koy mun koy hara koy yahali koy bonnoya piiji materiel ji kawtal mangal no wodi buy e pay koy si on kawtidi si agari oto koy aray koy bonna si agari moto koy aray koy bonna si koy nati ka suudu koy bonnay tele koy bonnay telephone koy bonnay dum do dum do koyo on tigi ko wase gol lorugol kawtal makko bi qawlin aw fi'lin foti ko kongol foti ko kugal haraw lorrali kawtal makko ngal few ko interdit li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sab ma kun la man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu talur kawtal makko wa qawlihi ma mabbe wallahi la yu'minu gum inali few faqila lahu sahaba be wi'ani ne la man huwa ya rasulullah kombo wiida gum inali faqala ne laado jaabi alladhi ko on la yu'manu jaruhu mo kawtal mungal holaki bawaikahu boneji makko din tay an kawtangal acci maka boutique ma acci maka suudu reedu mabbe no taji habe hewtita ne laado maki haray an agom dinali wa qawlihi isab mako ne laado be maki hiya on sonnajo finnari makandirite kombo be wi'ani dum lillati kon sonnajo qila lahu mo yimbe ben halani ne laado wonde innaha on sonnajo tasumun nahara o nyallay horude nyallangal fu wata umul layla o walay kadi julude jemma fu kono watu udi jiraniha o lorray kawtal makko ben hore fi kala o julay o hore na laado maki on hino kander yite fewndo do Allahu akbar jaka kawtal lorretaake de musibe saniyan dimundum al ahsanu ilayhi moƴƴagol e kawtal mungal wadhalika dum biyan yansurahu konde o wallata mo idastan sarahu so dabbirimo ballal wa yu'inahu o wallamo idha sta'anahu so dabbirimo ballal wa ya'udahu o daramo idha marida so nawni wa yuhanni'ahu o weltanomo o felicitamo idha fariha stay on hebi welo won o jibina nama bobo ma nawno don yalti kala butani ma o windama hajju do fo iden andi ko welo ni wa yu'azzihi o munyintinamo idha usiba so hebi musiba wa yusaidahu o wallamo idha ihtaja so haton jini e ballal yabda'uhu o fuddano bi salam salminanango kala ko fotte makko o ado mo salminde yalinu lahul kalam o newinana mo kongolini o wolana mo weldi yatalattafu o newinana mo fi mukamalati waladihi e dendanangal bibbe makko ben wa yarshuduhu o fewnamo ila ma fihi salahu dini konko woni maslaha dina makko kala ko ndari o tawi ko dum do woni moƴƴere kawtal makko ngal ka dina o yamiramo kanko kawtal makko ngal o wasiyomo wa duniyahu e aduna makko on yar'a janibahu o aina bangeji kawtal makko din fo kala ka yi ella o itta wa yahmi himahu o rena teddule kawtal makko ngal yasfahu o durno few an zillati e gay mortalle o yaden si en woni kawtal ellaji an ni fop hara ndara lilan e majara consideral ale go hara jogorali landi hara wonali antigi wowlano yimbe ben ko nimi way yafoda palji anni wondude non si palji din ko jami wondude noddugol lan waajola labanalal de reedu kati wala yata tallau hara o ƴewtaaki hara o ƴeewali ila awrati humpitagol gunduji o yadi ndarugol konno kaari wondiri e modi mum kander suudu ma konno kaari wondiri e beyko mum kander suudu ma konno kaari e sina mo wa'iri hara on tigi tefaali dum few la yudayibu hara o bittinal mo fi bina'in e nder maadi e aw mamarrin ma e feƴƴugol de mana hara mahali maadi mandin ha koyen samo tawa kanko ala no mahira ma hara a koyen sali dambugal makko ngal ha hara ala ko o feƴƴira wala yudihi hara o lorralimo bi mizabin sabu ko ɗum woni mortale yasubbu alayhi ko yuppata e hoore makko aw bi qadarin ma tundeli aw wasakhin ma tundeli yulqihi ko feroto ɗum amama manzili ka yeso galle o hato hibbali nyoge fus
katande oya ma ka baaw suudu oya ka fewndu fenêtre makko few kullu hada dum do fop min al ihsan ilayhi ko jiadun e mojjagol e kawtangal al ma'mur bihi yamiradun fi qawlillahi ta'ala ender ko Allah dalikum wal jadi dil qurba wal jari al junubi wa qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam maki man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusin yawmo ila jari fade kawtal makko gal salisan satabun ikramuhu ko teddingol mo bi isda'il ma'ruf sabu fewnangol mo mojjireji din wal khairi e mojjireji din ilay fade makko le qawli sallallahu alaihi wasallam ya nisa al muslimat kono yo sonnabe julbe la tahqirna wota on dawde wota daw jaratun kawtal joli jarati ha kawtal makko ta goto defu goddun dawa kawtal mo walaw firsina shatin haysi ko kormu hun dammil defu data daw kawtal ma na fere ma kilo hun tew ma demi hun kilo tew wa qawlihi li Aisha radhiyallahu anha lamma qalat la tumande nene Aisha ma kanno mi diwi wa qawlihi e ma ko nelado li Abi Dharr ko be makani Abi Dharr ya Abadar idha tabakhta stayuni adefay marqatan kurmuhum fa aktir duddi ma ahandi am makkum ombete alegoy wadu ndiyam buy fi hon dum batewngo yonata awa wata ahad jirana ka fiya neldu kawtangal bete kawtal be mada ben diyanda wa qawli e mako ne lado li Aisha tawnande nena Aisha radhiyallahu anha lamma qalat lahu tumande nena Aisha maka nomo inna li jarayn nel hadum do mari kawtal be dido fa ila ayyihima ahdiya simi hebi bere pet kombo e mabbe mineldata kala ne lado jabi ila agrabihima minki baban purdo be battade e ma dambugal wo kala mo dambugal ma e dambugal mo buri battondirde parce que ko o do sutima ko do kadi buri marde hakke hare ko do neldata cuudi din kala mo suuduma e suudu mum buri battondirde si tay ko bere pet ko on don hanuda neldude foti o non no neldude ma kanyum foti wala ma neldude foti mo mojjie ma foti o mojjake ma an ko hakke ma on wonda ittude wana ya ndaru fi o boni wi an kadi abona yara ya perdi yara ya marsinali rabi anna yabunnu ihtiramuhu teddingol mo wa taqdiruhu e mawningol mo fala yamna'uhu hara o hadali mo an yada khashbatan nde o wadata leggal fi jidari ka jimbal makko hara kawtal ma siyani ma cikkugol leggal ka jimbal makko fi yawgol kasudu makko ma mahgol gol kasudu makko hara wi ali no cikketaake kamiru an acca o cikka wala yab'a an yu'ajjira wala yab'a wala yabi afwan wala yabi hara o yeyali aw yu'ajjira ma ulwina ma yattasilu bihi kala ko jogondiri e galle kawtal makko den aw yabraba minhuma kala ko battondiri e galle kawtal makko den hara ulwinali goddo don ma o yeyali goddo don hatta ya arida alayhi dalika ha o webitanamo dum mi do faala luwinde do on saysi kanko e mo hatto jini o luwa si hatto jina non o ya luwina mo faala ko won yeeyi gongol kadi na ya yeeyi mo faala dawo ma luwina mo faala dawo no gasa non hara on don ko wonata kon kawtal welata ko men wonata kon kawtal welata lan tabale mi mara fere andira dum kadi ko maniere lurrugol lanno yastashirahu udisomo li qawli rasul sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna wa tasallu ahadukum goddo mon jarahu kawtal makko an yada ande wadata khashbatan leggal fi jidarihi kander galle makko wa qawlihi man kana lahu kalamu la tanidun jarun kawtal fi ha'itin zarden aw sharikun ma eko kafida fala yabihu wa ta'yiyu dum hatta ya'ridahu alaiha o webitanamudum si o yawi mara coggumo o an o maraka de mo falana on saynon o yeya fa'idatani naforiji did no wodi e o darsu al ula nafore aranere nde yu'arrifu al muslim nde aldina juldo nafsa hore makko ida kana solati kad ahsana gomdi o mojjike ila jirani faade kawtal makko gal aw asa ilay ma so bonike e mabbe o andiray dum be gawli rasul sallallahu alaihi wasallam lilladhi o sa'alahu an dalika landi do nelado fi dum o inelado ko honno non mi andirta mi mojjike e kawtal angal ma mi bonike e magga haray got kala men kadi o réponse o anson wona do yonnede do got kala men humpitoray do nelado ma ki ida sami'tum idha sami'tahu sanani be yaquluna bena ye gada santa no amojini do e kari wallido e kari nafido haray andu fagada santa amojini wa idha sami'tum sanani be yaquluna hibe inna qad asata abunni haray ko ya faamu fagada asata abunni bimana kaga kundule mabbe andirta parce que kawtangal ko gal dulli wo ko gal dulli sa mojini woday wolube
kongal moƴƴiwo kongal muññiwo kadi sa bonni kadi woday woluɓe. athaniyatu ɗimmon ɗum idabtuliyal muslim si julɗon jarriborama bi jari su in kawtal bonɗo yo Allah dandu en yo Allah dandu en yo Allah dandu en kawtude heɓude kawtal bongal ka suuduwo awa ka nokkure ka golleten ɗo wo. nam falyasbir hara yo muñño alayhi hewre kawtal makko ngal. fa inna sabrahu ande no muñal makko ngal sayakunu latoto sababa khalasihi sababu laaɓugol makko minhu iwa e bone o. faqad jaa rajulun gorko go ari lan nabi kan nabajo sallallahu alaihi wasallam yaskuru jarahu himo weltano kawtal makko ngal e yasku kan himo wullito jarahu kawtal makko ngal. fa qala lahu nelaɗo makanimo isbir muññona muñño. thumma qala la refte ɓe makanimo fi salisati ka tataɓum awi rabi amaka nayaɓum itrah mata'aka ko waɗata yaltimiranji maɗa ɗin fappu bugoɗa fi tariki ka lawol. fatarahahu o yehi o feriɗi fof ka lawol. fa ja'ala an-nas yimɓe ɓe wonti yamurruna bihi ɓe feƴƴira ɗon wa yaquluna ɓenna malaka ko honɗum heɓuma kon waɗi piiji ma ɗin fo a feri ka yasi. fa yaqulu inni adani jari ko kawtal an lorrila ko kawtal an soñjila. fa yal'anuna jarahu hande kadi ɓen wonti hino huɗa kawtal makko hatta ja'ahu ha kawtal makko ngal arimo. wa qala la o innanimo he ko watta radda mata aka artir miranji ma ɗin ta eggu artir ila manzil galle ma. fa inni min wallahi mi woniri ala la udu mi wattata ko mon ma wadde kon aduna. ay zai on adabul muslim no yewta en fi nediji julɗo wa huququhu e haqqeji julɗo bimana julɗo simple joni. al muslimi julɗo yu'min o gomɗina bi mali akhihi al muslim konko wodani siɗɗo makko julɗo min huquqin immorde haqqeji wa adabin e nediji tajibu lahu hino waɗɗimo alayhi tajibu lahu waɗɗaniɗi julɗo on alayhi e hewre makko. fa yaltasimu biha o ngannitoray ɗiɗo kadi wa yu'addiha o totta ɗi li akhihi al muslimi fi siɗɗo makko julɗo on. wawa kanko ya tagiɗo o fibay annaha wonde no tottugol ɗin haqqeji ibadatu lillahi ko rewgol Allah woni ɗon ko dewal Allah non o fama ɗum. wa qurbatun e ɓattorɗum biha sabu muɗum ilay faade kalla subhanahu wa ta'ala. wa idin tawno hadihi alhuquq ɗi haqqeji wal adabu e ɗi nediji awjaba Allahu ta'ala ko Allah tedduɗo to ɗum woni ko waɗɗini ɗi alal muslim e dow julɗo on liyaquma biha fi yo darano ɗi nahwa akhihi hella musidɗo makko al muslimi julɗo on. fa filuha golligol idan on tuma ta'atu lillahi aray wonti ɗoftare Allah. wa qurbatun e ɓattorɗum Allah biduni shakkin ko alda sikke. wa min hadhihi al adab no jeeya ɗin nediji kadi wal huquq e haqqeji ma yali ko woni arde ɗo. awalan aranun ɗum an yusallima alayhi ko nde o hiwroto musidɗo makko julɗon ida laqiyahu so fotti e makko qabla an yukallimahu ko adi o tuggude mo haala. premier haqqe ko fawi ma ko jonnitatala fotten tun hiwroɗala. fa yaqulu innana musidɗo makko assalamu aleykum wa rahmatullahi hande sikketen par ce que hiwragol goɗɗo fotten ko wiyatala on belkeja ma on jarama go ma good morning how are you ma bonjour ɗum ko hiwrandu kono nandun ɗaɓɓa nandun ɗum ittata haqqe ma haqqe an on e hoorema. wa yusafiha o salmodira e makko wa yaruddal musallam salminaɗo on kadi alayhi e hoore mum on ɗon kadi rutta salminagon qailan o wi'a wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa dhalika ɗum liqawli ta'ala ko sabu daalol Allah ka o dalika suratu nisai wa idha huyyitum son hiwrama bi tahiyya fa hayyu hiwrite biyasana ko ɓuri moƴƴude minha aw rudduha. wa qawli rasul sabu mako nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yusallimu rakibu ala almashi waɗɗiɗo hino salmina hino duwa salminde hoore seppowo wal mashi seppowo kadi no salmina alal qaidi e joɗiɗo wal qalilu seeɗaɓe kadi no salmina alal kasiri e dow duuduɓe. wa qawlihi innal malaikata nden malaika ɓen ta'ajabu heɓe hawo minal muslim e julɗo yamurru feƴƴiro alal muslim e julɗo ɗimmojo makko wala yusallimu alayhi oron kamo hiwrade malaika ɓen no hawo on neɗɗo waɗɗo ɗum. wa taqra'u salama a jangay salminango a waligo a hiwroto alaman arafta wa man lam ta'rif mo anduɗa e mo anda sa fotti ko ya hiwro mo. wa qawluhu e mako makko ma min muslimain ara e julɓe ɗiɗo yaltaqiyani ɓe no fotta fayata safa hani ɓe salmodira illa ghufira lahu ma siwana ɓe yafete qabla an yatafarraqa ko adi ɓe sertude ɗon ndare occasion mo wonɗen accude perda.
enen sen fotti do mi hiwri kema en fottiti da mi hiwri kema ko yetto ala wona joni seedu den wona joni waynodirden da mi gaynata dum hara sen fotti da joni mi jonni ma $1000 en yiltike en fotti da kadi mi okkima kadi $1000 ayna talam ko joni mi jurnuma ajaba e weltoda ɓuri sa andi tuma fottude wo mi okkete a taƴita ya yeeso an kadi fiyo en fotti ay wa qawli ma ko nelaɗo man bada bil kalam kala arɗo fuɗɗorani on haala qabla salami ko adi o hiwrade on fala to jibu taw jabumo ko nelaɗo make ɗum hatta yabda bi salam ha o fuɗɗitora hiwrango goɗɗara to ene dolando do fiika kaariɓe ma ene honto hunde kaari yeyeteɗo ma ene honto labtani o woni ɗo honto juulide nde wonɗo fi kala ko juulide o landi so wi altaw assalamu aleykum wata on jaabu saniyan ɗimmum ɗum an yushammitahu ko nde o ilnitatamo ida atasa so iili mbe'en yaqula lahu nde o wi'antamo ida hamidallah taala si on yetti allah si goɗɗo iili o wi alhamdulillahi ko ya innanmo yarhamukallahu yo allah yurmema wa yaruddul atisu ilu don kadi ruttita alayhi e wiido mo yarhamukallahu qailan wa inna yaghfirallahu li walaka kan kadi o jaabo dum ya allah yafalan o yafama aw ma dum o wiya yahdikumullahu wa yuslihu balakum ya allah fewno mo ina fiake mon den dum do non ko si ilu don wi alhamdulillah so wi alhamdulillah wi atama yarhamukallahu li qawli sallallahu alaihi wasallam sabma kun lado idha atasa ahadukum si goddo e modon ili falyaqul falyaqul lahu yo wi amma akhuhu musiddo makko wondo don on nan do yarhamukallah fa idha qala lahu si on don innani wa yarhamukallah falyaqul lahu kan kadi yo jaabi tamo yahdikumullahu yuslihu balakum ma dum yaghfirallahu li wa lakum wa qala abu hurairah radhiyallahu anhu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kambe ida akasa sibe ilu de wada be wada yadaw soke mabbe gon aw sawba ma cionci mabbe din ala fihi ka hunduko mabbe wa khaffada biha bi jultini da dun sawta wita makko gon naada goldo hawalo inna sio du wona sunna dum ko golle andirte dum wonde anko aade jahidi jo afama islam ilirano dum wona golle no ko jettugol miswaru ko bayno mara miswaru ma cleanness on kon bana amara cleanness ay da sikka dum ko golle porto dum ko golle juldo no kaya da wara da wonde cleanness ma da wonde mishwaru labukum sa fokkiti ilde fawa kon ka hore nduko hore kinal haray be ben ko nanata ko innu gongol ara ko dum don be nanata ta durmaji madi wiccali yimbe ben hindu mandu wiccali mebe sonko wil mangil majinali be sio du wona golle no neddo juldo hana wawde no fes salisan tatabunnu an yaudahu ko nde ndara tam idha marida so nawni wa yadu lahu otorano bi shafai kella na yalla dikki yalla hayfni kella si kawtal ma nawni ko ya ndar so wali ka laptani yaha ko yu okkilo da ya staita ga ma no wodi hewto e golton si ala alla dani en telephone nodda humpito da lando da li gawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko ne laado haqqul muslim haqqe juldo alal muslim e do juldo khamsun ko di joynani lime walline kolli the first aranun dum ruddu salam ko ruttugol salmina ngon so salminima wi alaikum salam second didion wa iyadatul marid dargol nawnudo so nawni a humpitike ndaro yam the third tammudum watiba'ul janais jokkugol fure so ma ya rawi ali tan ala dowtam nayon wa ijabatu dawa notagol noddandu so noddima so nodduma yo on ar ya ar nyamo ma ya ar hiro ma ya ar wadanabe bayana ma ya ar jannabe ma ya ar wallito dabe kala ko wawda notoda wa tashmital atis 5 on joyi on ilnutugol iludo li qawli al-bara ibn azib radiyallahu anhu amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamiri min bi'adatil marid dargol nawdo watba'il janaiz e dutugol fure wa tasmiyatil atis e ilnutugol iludo wa ibraril muqsim e diggangol wondudo so goddo inni wallahi mi waday hunde kaari tayna ko boni walla mo ha wada fi wata o yan e wondore makko nde wa nasril mazlum e wallugol toñaado e jabata da'i e notagol noddan wa ifsa salam e sakutugol salminango kala mo meyi wali gawli sallallahu alaihi wasallam sabun mako ne laado udul marid ndare nawnudo watu imul jaiya nyammine welado wa fukkul ani walle tampudo ay alasira jogado walle mo ha o hetto wa qawli aisha e mako nen aisha anna nabiyya wa annabaja sallallahu alaihi wasallam kana walatika yaudu
himondara ino bada ahli yoga e be ngure makko ne fayamsahu umuli rabiyadi shoke o makkal yumna nyamo sa andari